Ka jings ngutanat ki pajba ban kaliang no iki kali tang hadin sisnem bar snem baki penankam. Kalapan long e kajaka di kali sekanhan kabadon hamaulai nongkuar blok 11 Patarim ban nap semam daki kali babunjaj. Habaya keren berumau por utara jong kete kajaka di kali ubak suni bela ule thu bakat kum ka jingu i jong u ki pajba menta ki be bhai ki kali sekanhan. Kawe namar kador ka khambet bat kaweru bakiyo ban kaliang tang hadin katokan esnem. Lai thu ru baswa bun siam ki kali. Nengkong kida bishar bahai ki kali nadong shadong bat pa pan bahala dadon kam haga jaka shna kali jung u kabadon hadin kate jaka to mentang ini apej ya kajinya tu kabak hambanya nau ba suni hakabay day bakini ki kali. Bahasa ni tidak ban pedi di topi. Hoi mak. Mentang ngan senang mat pini fin po ka ni ka venue Hyundai venue Rajar R2R model berkadang ya khal Rajar kediga S series ti ngabu dor kini nrio propo ti ngang la ibon duna tiga kali nang sa original paint lot ti naka tangga bumper ka dang dan touch shop mala Tiki ki bakwa sebut mentani ki ban yo banyak finance. Oh ngile refinance on. Am gasuk katu finance to kumno no po ka dapat jaslemeru steel tam te ngi pele nangi te ngi lai tie up baka company Mahendra ki sola nang ta ni ke HDB finance ru tingi pen biang nangi gitu te tiga song ki customer ki hamli sign ki code di tin nang ta ki lajno ki customer na bar jong solong ngimla ban le ri tin de betang na po solong. Di mentangan peni segini ka Hyundai Grand Ateneos model Rajar R4 bat kadangnya R4 kilometer bat ketiga sports kadang sa original paint ka kali te don touch up malai ti side jingkang mi don scratch kan diat tinggal penbiang itu bat bu dor kini sunlight pusan bat danglong hi ban keren ka dor ni ga santro Arja ka Hyundai ketiga sports berkelayat merupunyo jar kilometer berka dor jung ni ngabut lai sausan dang tuna di mentang pen EP ni ka Mahendra XUV 500 Arja khalai model berka kilometer sungka ka ya popular jar berka kali nang sa original lot resident touch up mulumala jadi ka second owner panga bu dor kini sun life sun dang duna timentan PEP saka Baleno jadi ka Delta Rajar R4 model kadang di first owner dang ya dang life jar kilometer bat kadang sa original not kepin kam padan touch up ye banga bu dor kini sunstand timentangan pen EP ni ka Alto Keten Arjar khan rio kadang di ka first owner baklayat nrupunyo 1000 kilometer di ka dor jung ni ngabu ar khandai po ye kini ka I20 Magna Arja ka Hyundai kadang di first owner baklayat 1000 kilometer
mga bu dore kini sau khandai pho dang duna timentangan pen EP ka Grand Item magana arja khat khandai berkadang ya dang arf khandai 1000 kilometers bagador jungani ka long lai khandai pusan ni Mahindra KUV jadi ke top model arja khandrio kadang di first owner ka running juga kalong sanpo way 1000 kilometer mga bu dor kini lai arpho ni ka Accent Hyundai arjar khan new model ka ya nrupo 1000 tam kilometer bat gador chungni lai new san dang duna ni ka Honda Jazz arjar khan new model ketika second base bakla ya san punyo 1000 kilometer bagador jungni ngabu arlak naik san lima Scorpio di M-Hawk engine arja 10 model ketika second top layak silak tam bagador jungni ngabu sau lai san Duster di second top model arja khalai layak kembali buar arja kilometer kadang dia first owner bagador jungni ngabu lai kembali san Tapi coba kalau gitu. Coba kita pulang. Itu saya di coba. play di bro dapat begini ke channel berasukan play ba la simpiang kemopor kawan mania de gini videos ini ga di kali sekarang even advertisement nampak di kali sekarang di perteng cuma di ba seni bla mengesong asa apa mulai keluar blok 3 di gani ke cakabu kali cuma entah kala layak cuma suppose nam ye di gadon po mulai paterim ke blok 11 ingin sa itu gindan di kontak si dengan ai ini juga bangkam Ti hakini nama pi pihak kali ni. Bagi jet kali ki bagi brio ki kam no. kali di dia di Hyundai di Maruti Suzuki nangka di Ford Chevrolet ka song ka condition juga kali buka dor kan berarti kali di nong le bagi ya ma di Maruti le di Hyundai kita the way ketika ka condition juga kali maintenance juga kali di ngalap di customer itu di buka kali nong ka biang maintenance ka running juga nangka ka kabom don jithot kabom pendik ke kali bai nadu aka rong iru magi idon ki kali ba sa original pin tamaga ke maintenance kambiang idon ki kali bla full pin tamaga maintenance ke kali ba tiga ka song me ka po ka condition juga kali ka do Ti ki kini kali kilong ki break wan DHP de hanor kom. di kidon itu di beri di bawah nomor mentala mau ngai pila suppose nem tam lah ya kini kam di kidon di customer larim gitu di buan sim kali di don di bahi di ku adino di kia puan nga di wan terwas nga di don mereka ku action su daga permi liasi ke bakam red model di was sim ke bakam he model di wan sangai di kun kita di customer kan
Tingi mentai bon kali di kali ki balang tmai model kan. Balai kini ki bro ki warak no il buat bade buat la thot ne balai. Em, ada jing i junga nomor ba kamtam hani po kasi jing iba kamtam iki kasi. Ni iba nong gumno nong ka idon ki brio le sigi spitiet iki tali tmai to jia ya keren nong abati long bangali ya banga pasem kato kan ni kan bangala yo ben ya keren maki bi di ki tali barang ya arbanai la banai sistem tadi bi jing bom suhun idon bre ya kadai bagim suhun ki ko alit no skawai ya don berapa kidon sing ke finance di sim dia finance ni di la ban kisem jing ban siu di terwadi no dikum kita hi kam dai biga dan problem dan itu kam dan itu kita kan Agar gajuk mentani ki bro kem tiet no kot chu ya ka ki kali. De handol kom hirap pada ki. mentah kalau kum ni nomor kini ki kali modal mentah bon boleh gile di refinance di refinance mentah ro sok no nagumno po still kam ero la daga slam ke kam kampen bon kam hiro kata ta sakawai rong ka interest na ta mensua untun na po mehendra ni si kapoy ke interest ba kadwe ka apasen ke mata nang tay rut la ipen hiar kapoy sa pra steng de mi kiwi gidan di ba tandai na persentam Very good nila. Dia di kali dia. Kalau no, apa sih nama apa sih naik ni? sa kayo ta kaya ka don ni kayo ka don ka por ba ga duna ta malong ka long dia bra kan marba kung nai ki kawai nga siam di ba kanu ko kam gi trai da ba da gi ko bet amat pun support di bro ni tai kawai di tai di yo position ya untuk customer itu minta sudah na kan ila ya tok no di bro ni support no di beri ya ini ko ni ke bangilak tu among ni ke di map So, kuresi pun itu iba satu ni ayo ban ya keren bagi iba. Sembla beri ni kinong. Kali second hand. Dia tepat itu iba baru ada. Kini iba kuat dan jemput nanti kali. Kini macam iba. Bakilah ni tambah susu. Kalau berkali kita kambiang nanti jadi kita malah kasih. Yes,